phaimandongman bagui tini o je koktoma awai narjakmani chini DTA dise habangni ICA bedekni bwkhaktwi chini joto music hamjagui tongnai chini joto lukurokni bagui kaisa koktoma kaham tini o saklaimung achukjak tongo chini DTA dise habangni chini borom gwnang chief legal advisor te khoroksa tongo chini ICA bedekni borom gwnang principal officer tini जों chini ICA bedekni chini joto staff rok bai te chini music hamjangnai rok bai जों kok salemoni bisingtwi जों kaisa initiative nakha tangi hake omono puila जों ya prisina thangi tongo tangi hake जों saimano chini Tipra sa eba chini Tipra sa bosongo chini hukumo mukum belai kheno kuchu kotor koplai abon bagui जों जे ICA bedekni bwkhaktwi जों wansuka phainai salo chini amani kok chini je tradition chini joto indigenous je music tongmani truk chini thinango जों komori thangmani nugui tongo jemon chini folk tune chini kwbangma music hamjanai rok modern music follow khayo rosabo phiaba गोबां borokno जों jadu kolijang thung chini mamita rosamung thung hojagiri rosamung thung chini kwbangma chini je indigenous je folk tune je folk music abono truk जों yakana chengmani जों nukjago abon bagui जों TTID sa habang ICA bedeng bwkhate जों initiative nakha phainai jorabo जों Tipra idol chini rosamo hamjanai bai kaisa जों panda eba kaisa event जों jengna sangui tongo ajagabo जों 15 borsoni bisingo ono o kaisa जों event narkha tei o je Tipra idol o je koplai ngnai first prize manai bo boni prize money tongnai 1 lakh te logi o kaisa Scooty tongnai second prize tongnai 50,000 third prize tongnai 25,000 te oboni logi bo जों te borongno kwbangma जों je hamjangmung yafarmani sokat abo bo bong logi bo जों ulo official जों declare khlainai te aboni logi bebak details norok journal ni through twi immediately mani thangnai bebak instruction norok journal ni through twi mani thangnai te abon bagui chini joto chini je rosamung krung eba rosamung hamjoi tongnai chini joto lukurokno tiar tongna bagui chini IC bedeng bwkhaktwi saklaimung tangi hake जों saimano chini je indigenous je joto language tongmani chini je amani je kok chini je folk tune abo जों truk जों kwmama nugui tongo abon bagui जों bono जों mothangai narangnan bagui sotoni tu bunan bagui जों chini modern hamjagui tongoi je follow khai tongnai rosab tongnai logi chini folk tune bo teibo famous jong teibo kusuk kathung bo in future thiple tongoi thangtung a naharmono जों naharei जों taklai Tipra idol kaisa IC bedeng bwkhakti जों songjak abon je ajas pani audition dujak rok khai kuba tai aba je audition dujak ya tabo khani rosab tongnai rok abro bodak thaima chini ora official instruction जों journal through te जों honai taike chini age bar tongo 15 borsonsi 25 borsor jora ajagabo borok participant khlaimanai taike जों रोंगियानो जों फोरोंङै तलांनानै chini kaisa naharmung taike जों modern music जों joto rosabi mano phiaba chini folk no rosabnai khub जों limited nukjago taike tabuk jemon ang kokbrok music ang thino hamjo ang rosabo phiaba jadu college rosamnai जों nukjagya taike chini jadu college no जों mothangai narangnan bagui o bahaino जों tisanan bagui जों o mahai kaisa initiative nakha tabuk kokni bisingkok tabuk chini जों thingno जों chini bro language be जों modern song rosabo phiaba kwbang borno hojagi ungthung folk tune ungthung rosamna rongya tongo borok rosamna rongthung borok rosama logi borok thani teibo buibo srungnan manthung o mahai klai tabuk chini kwbangma chini je indigenous language tabuk chini
কলাই বসংথং তিনি জমাতিয়া বসংথং তিনি রাংখল বসং যত বসংনি জানি kaisa folk tune bai je samung resakan aboro जों मोथाङै नारनान bagै जों अमा kaisa initiative naka abon bagै जों modern samani logi logi जों तिनि folk tune bo जों sotoni जों boskango ti sawitrana bagै जों melekeno nangkok mani hini जों limited fund tongmani bising pano जों अमा हागे जों fund toni जों initiative naka ambai participant खालामनाय चिनि जे 8टा जुनाल 8टा जुन न चिनि ऑडिशन नाय पुइला नॉर्थ जून कांचनपुर 15 तारिख 11 मार्च 2023 फाइने 15 तारिख चेन्नई 29 जून चेन्नई राजकांडी 16 तारिख नवेम्बर 16 तारिख चेन्नई दलाई जून शिकारीबारी 18 तारिख नवेम्बर 18 तारिख चेन्नई खवाई जून तुलासीकक 19 तारिख नवेम्बर मंथनी आरो चेंगजांनाय सिपाहीजला बिश्रामगंज जूननि बिश्रामगंज 21 तारिख ऑडिशन नाजांनाय गोमती जून किलावो 22 तारिख ऑडिशन नाजांनाय साउथ जूननि बीसी मनु 24 तारिख ऑडिशन नाजांनाय वेस्ट जूननि खुमलुं 26 तारिख नाजांनाय ते अजागो जों ऑडिशन नामानि टोटल जत जूननि खरक बाखाय 5 जना खलै जों फाइनल सिलेक्ट तो बनाय टोटल 40 जना जों सिलेक्ट खायै जिनि मेन हेडक्वार्टर गाला रावनो बरक पार्टिसिपेंट खलै फैनाय गाला रावनो जेफोरो 40 जना पार्टिसिपेंट खलायो आबन पर जेबो थिएटर रावनो थांगो आपुर बरक 15 जना सिलेक्ट नाय 15 जना सिलेक्ट मान परे जेफोरो सेमीफाइनल थांगो आपुर बरक 15 जना नि आजागबो बरक 10 जना सेमीफाइनल 10 जना परे फाइनल लंगाय 5 जना थांनाय गे आबन बागै चिनि जत जे रसाम हामतनाय चिनि जे लुकरक नरन बागै नर तियार तंगदि नर प्रैक्टिस खालाय तंगदि ते और रसामुंगो मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी लगी नर folk tune एबा चिनि जे तिप्रासानि जे रसामुंग जे ट्यून आबन नर प्रिपेयर खालाय तंगदि जेकुनु मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी लगी नर काइसा folk tune बो नर आ ऑडिशन निफ्रु नर मारसानाय जेमन कगनि बिसिं कक ताबुक आं चागमा बसंनिपानखा मग बसंनिपांगा बर मग म्यूजिक चागमा म्यूजिक एबा चिन कग्रो म्यूजिक एबा रांखलुंथुं जेकुनु चिजे इंडिजिनस लैंग्वेज बर मॉडर्न रसामन लगी लगी बरक सागनि जे मॉडर्न नि रसामन लगी लगी बरक folk म्यूजिक बो बरक मारसानाय ऑडिशन आरो चिनि जाज तंनाय जाज बर हाइके जाज खलाय बरक जत जुननि खरक खलाय 8टा जुननि टोटल 40 जना बरक तुई हेडक्वार्टर फाइ बरक अजाव गालारावनो बरक पार्टिसिपेट खलायबाय तै अमाहायनो चिन नाहार मबनो चिनि जे ताबु यंग जनरेशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिक नो रसामनि लगी लगी बरक चिनि folk जे म्यूजिक नो बो तेबो